Охо. Godine dovađao ljudi, dovađamo Predrag i Boško da očisti ukladanac u netaknutu prirodu i za vodu kritično, ali voda ima, da vidimo kakav kapacitet ima, da se očisti, da se dotera, da otvorimo, da zatvorimo, da vidimo voda. Od ovdje su živeli 40 duša. Pili sam vodu od njega, održavali kuću, letme pili, kuvali, sve od njega. Posle 50 godine pase, da je vreme da se očisti, da se pa koristi i da ima narod, putniki dobronamerni, da dojde da pije vodu, da služimo na narod, za svaki dobronamerni koji poštuje prirodu, koji ne poštuje, jer i njega prirodu nema da ga poštuje. Mi poštujemo prirodu, da ga očistimo. Danas kad će ga očistimo kladanac za 24 sata će da zavrne kiša. To je da se zna. Za 24 sata poće kiša u naš kraj. To smo čuli od stari ljudi. Kad se kladanci čistiju, stara voda, odmah da vrne, a kod nas nije zavrnulo negdje 60 dana. A sad, kada ga očistimo za 24 sata, da dođe kiša, da očistimo vodu, da turimo sastojak, da turimo sve, zada voda se pije, okolo njima se gupile ljudi, najstariji, koji jajni pamtu, i koji sam dolazio kao dete, na возраст od 6-7 godine, pa sam pio vodu. Та от коню па у Шопско рударе. Jer i familija moja tu je Šopsko rudare. Majka, žena. Tako da očistimo, da vidimo kakva voda je, što je. I počinjemo sa sramom. Tu i natamo. To je zakladano. Zakladano se. Narod se iscelio. Nema narod, nema ljudi, nema nitko. I voda su napuštene. Малко нека извини некој да диалект. Овде смо меѓу умерено крато близко Србија. Па, знамо да грешимо нешто и дека по некој говор зборимо и српски. Али не грешимо. Tako je to stavljeno. Živjeli smo u toj zajednici. Ovo je potok što ide pokraj Kladanac. Dovađa ta od Peti Kladenci. To je negdje 4-5 km. Ide preko Šopske rudare. Sve ide preko drva. Preko čistu prirodu, ekološka čista. I to je negdje okolo 4-5 km. Potok do nas, od nas ima još 2 km i se uliva u Krivu reku dole. U Krivu reku se uliva, znači negdje oko 6 km od izvora pa do... Ali svaki velik goleme suše i potok je zasušio, nema voda, ali nadamo se da kad će očistimo Kladanac, da će da padne kiše, će on odi potok, pa će dojde da je vodu imao potok. Tu je stoka napojuvana, tu smo se banjale, tu smo se mile, narod je punio vodu
za bašće i malo tu nadole bašće, nekoliko bašće, ali sve su priroda, ne go poštujemo, ona ne kazni, a toj kazni što nema voda, što ne go poštujemo i sećemo drvo, i srušimo kamen, butnemo i za toj prirodne kazni i nema voda. Ali narod da se osvesti, nema da uništava šumu, nema da uništava ništa i voda će da ima. Svi što su izvori, pravljeni su, najdeni su pored drva, pored dubovi, najstaro drvo što postoji, dup, dap, po naše gaber, dap, i ovaj voda je sve u senku. Znači 24 sata njuma slunce go ne faća. Slunce je tamo već u senku, tamo je u senku, sve je senka i je voda hladna kao da je u frižidar, kao prirodna hladna. Bog Gospod poladio, hladio i tako i da se pije i narod je piju i čuvaja sve, ali došlo je vreme, napušteno je sve, ponodano je, evo mi se nafaćamo, da očistimo, da sredimo i da se produži, pa i 100 godine posle nas da narod pije vodu. Znači, ja sam 65 godine, znam ga od 6 godine, 7, tu sam provadjaja sa drva, sa kola, pa smo pili vodu tu, pa smo punili vodu. Ovo je kladenac. Sad ga očistimo, ga oklopimo, ga očistimo, da vidimo što ima kapacitet. Jer u ovoj vreme vode najsu slabe, najsu kritične, najsu sve, da vidimo koliko ima kapacitet, kako što je, ga otklopimo, ga poklopimo, ga očistimo, ga vidimo kapacitet što ima, pošto je godine ne je očisteno unutra, svašta možda ima, sad će da vidimo kad je otklopimo, kad ga očistimo, kad je snimimo i da se vidi kako je čist, kako izvira i pločaka dok leje. Eto, treba ga pločakati. Treba ga pločak, ovako da ne oštetimo. Tega, dobro je, tu je. Evo ga ploča. Evo, tako je. Evo, tako je. Dobro je. Samo zakukano, može i prirodno se zakuka bez beton. Nema, to ne je. Ovo je najstar beton. Od danaska nema taj kvalitet. Od 81. 82. To su bili ljudi tu što su živjeli, više ne živi tu. Znači od 82. 3. Više u kladanac ne je dovađeno da se puni voda. Jer stari su umreni, njeni djeca su iseljeni, svoje je napravilo migracije selo u grad i kladanac je ostavan u zaboravno vreme, nešto je oštete, nešto je, ali pa je sačuvan pošto je u senku. Tako hoće, počistili smo ga svega. Vidjeli smo da je ona dosta golema, ali ove ploče su koristene, pa negde ne znamo da je kladenac ona, ali ovo je ploče postara, stara, da može negde da se nađe negde arheološki, pošto smo tu blisko Cocev kamen, da možda je i pra istorijsko, da vidimo pošto je klesana, oštetena je puno godine, možda i vek, 2, 3, 5, to ne se zna pošto nema natpis, nema ništa, ali da je kladenac i stariji, znači znamo to koga koristila, izvor je star,
ali ovo je ploča, pošto su naši stari koristili ovi kamenja mnogo godine, puno možda vekovi, možda 4, 5, 6 veka sa korištenje ove ploče. Sad će vidimo kad će go obrnemo na opoku da vidimo kako je klesana, kako je pravena i tako je. Malka životinka, jedna škorpija. Ajde, ok. Kako? Muški. Ne. A? Evo se ništa plaši nama. Ona ima potpuno. Ajde. Ima pazi. Ja ću dali su majstori ostavili neki napis, ali dobro su uklesani. Tehnologija, stara tehnologija, možda nešto ima i od najstaro pismo, ali ne smo stručnjaci da procenimo. Će snimimo pa će vidimo da li je nešto pišuvano, da li je klesano, ali nešto ima da je nešto pišuvano. A što je, će vidimo. A u jednog je, to taj da ga propaknemo poslije. Razbiriš li, Pipi? Kako je ladno klavenac uklesan u kartu. Kako su naši predci pravili. Tako da opstane sa vodu. Evo ja, ulegnala je kornjeća. Se udavila. Ali to je prirodno, će se očisti. To je godine možda. Unutra kornjeća. Ona je malo i vrata. Vrata pak je se napravio. Će se zaštitio. Jedna već se pojela. Da i svaki izvor bez životinju ne biva. Ovdje imamo žabu, neka živi. Ove godine što su pravile svoje. Kako blato je u njega.
тича. После той колко се напуни, traži drugi kanal i provalja posle. Mene me strada ne je dok je potok, ali ne bi trebalo. To da prima vodu, a? Da. Ali ne bi trebalo. Potoka nema, puno vreme ona će se isuši, a voda postoji. Има и да падне киша у наш край. Чи сме очистили кладенец, ќе да падне киша. Полако пази главу. Полак. Да. Убава ладно, а? Ето такой. Dovoljno. Ajde polepuži go kovu, skače iz kladenac, polaka da net temperatura. I direktno. Tako Pepi. Evo ga, kladenac je očisten. Ke čekamo jutre da vidimo koliko štoki imamo vodu. Pepi se izmorija. Sad idemo na ladno pivo. Ček, čižme da mu gi slikam. Aj, dobar si, ko bugarski oficir si da. Evo ga izvor, vidiš li? Gdje teče tamo, te. Kladenac smo ga očistili. После čistenje, sve smo ga očistili, oprali smo ga i još jedan put pak je ulezemo da ga operemo, da ga očistimo. Izvori smo od kukale, izvori se počnal da si teče i voda izvira, bistri se, ladna, ubava. Sad kad je očistimo još jedan put, da ki ulezemo unutra, izvadimo vodu i od svega pa do sutra za 24 sata da vidimo koliko vodu kiša. Danas kad se ga očistimo kladenac za 24 sata će da zavrne kiša. To je da se znaje. Za 24 sata hoće kiša u naš kraj. Jer to smo čuli od stari ljudi. Kad se kladenci čistiju, stara voda odmah da vrne, a kod nas nije zavrnulo negde 60 dana. A sad ga očistimo za 24 sata, da nema kiša. Danas kad se ga očistimo kladenac za 24 sata će da zavrne kiša. To je da se znaje. Za 24 sata hoće kiša u naš kraj. To smo čuli od stari ljudi. Kad se kladenci čistiju, stara voda odmah da vrne, a kod nas nije zavrnulo negde 60 dana. A sad ga očistimo za 2 dana smo ga očistili. После čistenje, sve smo ga očistili, oprali smo ga i još jedan put pak je ulezemo da ga operemo, da ga očistimo. Izvori smo od kukale, izvori se počnal da si teče i voda izvira, bistri se, ladna, ubava. Sad kad je očistimo još jedan put, da ki ulezemo unutra, izvadimo vodu i od svega pa do sutra za 24 sata da vidimo koliko vodu ki isvrdi.
stavljamo na kladanac posle 24 sata, 22, 23, 24, da vidimo koliko se je napunio kladanac, očistili smo ga, da vidimo koliko ima vodu, da li ima dobru vodu, a da vidimo, nema baš mnogo voda, ali će da ima, dok je 10 litra voda će ima, i vidimo vodu će go iscrpemo, aha, dobro je, sve je dobro, aha, hoće kiša, evo kiša, posle 24 sata, čekaj da vidimo, aha, evo go olulja, opet ti kladenci spušta se nama na vodu. Posle 2 dana, posle čistenja na kladanac, posle videli smo što, kakva situacija i što je. Ostavljam ga Predraga i Bojanom da dojdev da očisti u kladanac, da vidi pa koliko će ima vodu, pošto kod mene dole sa Baba Veru napravili smo crkvu, izgradili smo Uspenija Presveta Bogorodica i idemo da se opremamo za crkvu, pošto posetuje ne mnogo gosti imamo i od stranstva i od Skopje, Kumano, od celo okolje, od celo Makedonija. Ne se zna koji dan će bide, ali čim završi Bogorodica, će dojdemo posle Bogorodice. Dobro je pridala voda posle nekoliko dana. Oho, 30 santima voda. 30 santima voda. Sad izmerimo da vidimo
koliko je voda, znači ovaj se vika voda više među obe Bogorodice. Sljedeća Bogorodica je na 21. septembri i više deka ovaj nema više krizu, deka će sekne. Ovaj voda ne je seknala, a nema da sekne ni na ovoj najgolemu suši. To je Bog dao kišu, priroda ne je spasila i sad da ga iščistimo, da ga iscrpimo, da ga poklopimo. Po stari predanja, vode, bunari, kladenci, izvori, češme, treba da se čisti od Bogorodicu, pred Bogorodicu, među obe Bogorodice, tek je najgolema suša, tak su i stari strahovali od vodu, da će nema voda i zato se čisti stari kladenci, bunari, potoci i sve, za da ima voda. Stavlja se moneti na mladi, znači kad dođe među obe Bogorodice, da se očisti u kladence, da se očisti u bunari, da se očisti u potoci, češme, a ne kao nekoj sad što imamo, nekoj što fana pa ruši, pa butav, pa uništi vode, uništi bunari i napravi katastrofu i za to priroda ne kazni. Crpemo go vodu, samo ima po nekoja šumka, pošto bi bilo nevreme, to vetar, doneo po nekoju šumku. Ali žitelji na Kladenaca odmah došli, evo i žabčenja, što čistuju Kladenac, što ga prečistuju. Voda ladna, dobra je, čista je, ne, ali kad će se očisti, sad kad će se pokrije, će vide počista. Ali je ladna, oho! Ne treba. Staro vreme, сега работимо с нову технологiju, novu plastiku. U staro vreme se je pravilo, crpala se na kladenac, su sadile lejke. Pa na svaki kladenac imalo lejka, prirodno. Pa se lejka stavi na dršku, pa se crpe od otvor kladenac, pa se puni u bukoli, kanate, tak ne je imalo plastike, ne je imalo tube, ne je imalo ništa nego. Pa se je nosilo sa smagarinja, sa skonji, do male, tamo male, daleko, po kilometar kuće, po pola kilometar. I narod koji se snadljavljava sa vodom. Ovdje je odvod na Kladenac. Ovo je si uzljebano od karpa. Kad su majstori pravili Kladenac, su napravili odvod. Kad dojde do voda, ovo se očisti i voda ide tačno u potok. I mi sljedeći put se to očistimo i voda da se ističe, da ide u potok. Njemu turimo poklopac, pošto je u prirodi ima lisice, ima vuci, ima svašta, saka da pije vodu. Taj voda što će ističe u potok, tam će pije, povdeka će se ostane čisto za pijenje za ljudi. Da ga očistimo ovo. Ajde vodica. Kladanac je očisten. Сега da vidimo izvor odeka mu je. Izvor mu ide od negdje južnu stranu na Kladanac, iz jednu pukotinu, živa voda, neke ističine sve go crpuju, za nekoliko minuta pa se je navirilo i evo go voda, sad za nekoliko minuta evo go izvira, evo go ide.
Kladenac steno od puklotina, tego deki ide od južnu stranu, celo to je, ali sve deka ide ona celo to izvira od povore, pošto sveke suše, ide na najdolju nivo izvira, ali kad ide voda, evo on do dek se puni, znači negde se puni za da ističe, negde 50 santima, kladenac je 1,20 na 1,20 m, znači kje ima voda. Evo go voda pridava, evo go kako pridava. Ajde baba Vero, trza se da napijemo malko vodičku, vodička se je naverilo, pošto ti si od ovaj kraj od dvoje šopsko rudare, tu si rodena, tu si živejala, tu si pila od ovaj kladenac. Posle koliko godine? Posle 50 godine ti piješ vodu? Da. Posle 50 godine ti piješ vodu od njega. Evo sad će ga napunimo. Evo bistra vodička. Evo kako teče vodička. Evo se ga pinuje japrov. Oho, ajde go Vero. Pinete vodička prirodna ubava. Očistena. O, što je ubava ladna. Ladna babo. Ajde Bojana. Pred 50 godine sam pila, pa sad... 50 godine baba Vera ne je pila na ovaj kladenac, evo svega nova gazdarica što je blisko što pravi kuću. Posle 50 godine baba Vera neka ona produži, pa posle 50 godine i ona da pije pa od njega. Ladnačka vodička za narak. Više ono obrćena, topla. Ovo ti je blagoslov Bojana, tu će živite, tu će roditi posle 50 godina da dade Bog, pa vi da pijete i da živite na sljedeći generaciji. Не наследните да кажуваме како. Ajde majstore, ajde. Čekaj samo kad sluši staroga majstora, drži ploču. Držim. Drži ploču u ovo. Da trgnemo kamen gdje je bije na svoje mjesto. Ovo da poklopimo ploču. Spušte ga slobodno spušte ploču i ne mu se plaši. Ploča će ide na svoje mjesto. Idemo jednu stranu pa idemo drugu posto. Prvi put ide taj. Taj ti ide. Ne dire, puno. Ajdemo. Na guranje. Opa, a još malko. Opa. Odlično. Treba podignemo. Ajdemo. Uvis. Pazi ruke dole ti. Da što si kako. Čekaj. Neki otvor pa ćete. Eto, ne. Evo, vamo. Tu. Čekaj da vidu napred. Treba da vide da ima trem. Da okapuje voda. Odlično je. Ima okapnik. Kad vrne. Svega. Ploču го туримо. До 21 септември нема ништо да туримо, ни бетон покрај њума, ни земју, ни ништо. Пошто на 21 септември да видимо колку има па воду. Кладенаc мога покриле. Од стари преданија, да слушав, да знаеу млади, като овакве сушне години, као овај година што е било катастрофа, kad se očistio kladenci, bunaри, potoci, češme, sve. Sljedeći, kad će padne sneg, prvi sneg, kad će padne, prvi sneg kad će padne, će vzemete lopatu, da li u bunar, da li pokraj češmu u mramor, da li u kladenac, jedna lopata sneg će vrljite u kladenac, u bunar, u češmu u mramor, u potok, zada ima voda. To su stari predanije. To sam čuo od starih i ja ga praktičujem i do sveg što imamo izvori, što imamo bunari, pa ne su presegnaले.